play pi baro ngipdang sabai pi shakatu kubor mentaka janmiet ban pa shiki kubor ke bebne petwa ke mat pekongsan Penkop buram ke Presiden Murmu yu Presiden Berim Keriu Dr. KR Narayanan ha kaling khosi kha ka jongu Yashin bentau Menteri Ketenaga Dari Rajnath Singh ha kajeng takhi kesni penkop buram banyo pun riu jong kishipai habut nam jong ke Jammu and Kashmir Liu Menteri Rangbak Kejelau Korek Ke Sangmai Yaki Ying Building Bethamai Jong ke College of Teacher Education PGT Shillong. Bat ke sorkar kan persyang benkintiu ke kusnam song pisabat kiwe ke jengerap penkersaan kinong nilai kai sport ong Menteri Rangbak Kejelau Korek Ke Sangmai. Ki khubor ki babnia Ka Presiden Keri ka Drupadi Murmu mentakesngi kala penlong ya ka program ken mau burom yo Presiden Berim Keri u Dr. KR Narayanan ha kaling khosi kha ka jong u ha Rashtrapati Bhavan ha kani kesngi ka Presiden haringkat bat ki he officer jong ka Rashtrapati Bhavan kala bu sintiu haumat sa ken mau ya u Dr. Narayanan Ketenat Sipai Indian Army kala rakhe kesngi penkup buram ki sipai bahnyo pun rio mentah kesngi. Hakani kesngi u Menteri Ketenat Yadari u Rajnath Singh ula ai khublei kitbok bat penpau jingis ngongo ya ki sipai kari hakabe dei bat kani ke jing rakhe. Haka khubor ka baula phak ling ba ka Twitter u Rajnath ula ong. Baki sipai kari kilong ki breu ki beslur bat ki bakit khiatam yala ka kam bat kari ka selut halor ka jinglong slur ka jongki ban IT wat yala ka jing im na ka benta ban ya daya kari u Chief of Defence Staff u General Anil Chauhan ula let ban bo sintiu ha umot sakin mau ki sipai kari ha National War Memorial ka padan ha nongba Delhi ha kani kisni nakaliang uhe Ketenat Army ru ula ai khublei ya baro ki sipai ha kari bat kumjo ya ka yeng kasem ka jongki मैं आज 100 दिवस और इन्फेंट्री डे के अवसर पर भारतीय सेना वायुसेना के सभी बहादुर सैनिकों का तहे दिल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित हैं आप सभी भविष्य में भी अपने इसी पराक्रम के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे यह सारे देश को पक्का भरोसा है पक्का विश्वास है U Menteri Rangbak Kejelau Konrad Ke Sangma haringkat bat usembut Menteri Rangbak Kejelau u bak preston tinsong mentakesngi kilap le ke building bat ke auditorium bathma jong ke College of Teacher Education Shillong ya ke bala bay tingka da ke Rusa Meghalaya bat ke North Eastern Council. Haba ai jengkren hakani kesngi u Konrad Sangma ula ong meladon kam bha ban penhe e ke ying building jong kani ke jaka puli bat lingba ke jengerap pisa da ke sorkar jilla bat ru da ke Rusa bat kumjo ke jenges nok tilang jong ke NEC lala ban yo ya kani ke ying building ula batha ru ya i principal jong kani ke college ban pha da ke jing tho sha ke sorkar halor ki jingdon kam ba pher hapo kani ke jaka puli khnang ba ke sorkar kan la ban le ya ke bedon kam hadin kani la pliru ya ke surok kali ban poisha kani ke jaka puli There is definitely a need to see some sort of expansion. I'm happy to see that some expansion has taken place with the help of different fundings from state government as well as from RUSA and from NEC. But we can clearly see that there is much more that's required. So definitely, I'm not very clear, of course, as of now, on the needs that are there. I have requested Madam Principal to submit describing the entire situation that is there and sharing with us what the needs are, and definitely would be very keen to support in every way that is possible. U Menteri Rangbak Kejelau Konrad Ke Sangma ula ong baka sorkar jilla kan persyang ban penkiu ya ka khusnam song pisa ki we ki jingsiu pat ka jingkershan shikinong ile kai ki bon ra nam wan ra burom ya ka jilla la ka dei ha ki jingile kai ha kari lajong ni shabar kari ula kren ya kani shkinong pathai khubor ha program penkup burom kabla long ha State Convention Center na kabenta ki nong yo khur takma bat ki nong ile kai kabla mi khmat na kari India ha ka limpung
World Arm Wrestling Championship bat ke World Para Arm Wrestling badang syukut shen ha Turkey. Ha ke juk kesngi lapan kup buram ru ikinong ilek kai ki bamikmat na kerish ke Limpung Pro Arm Universe Championship kepala long ha Thailand bat ke WFF Pro Arm Asia Pacific kepala long ha Vietnam. Always recognize the efforts that have been made by these sports persons, and we have continuously tried to always facilitate them, felicitate them, and give them different kind of support in every possible way. Our endeavor is to keep increasing it as much as possible, but obviously we do have limitations also. So based on the situations and based on overall budget available and financials that are there, and overall let's see how things move forward. We are definitely open to give more support and more incentives and more cash rewards to the athletes who can knowledge in the state. Working President ke People's Democratic Front uba Bantai Dorling do ulaong bakaseng kanya kun na kabenta khatsan hadu arpau teli ki seat ha KHASI ba Giant Hills ha kan ki election ke Banwan. Da ka jengkermen Punjab Shibon teli ki seat ha kan ki election ke Banwan unong yalam kaseng PDF ulaong baka jingdon jong kinong mikmat kan sa yo I ke jengkeu jong ki dkhot. Habakali halor ka kubor bagi MLA ka PDF kidon ka jingedei bat Conrad Sangma ubadai unong yalam ka seng NPP bat kilala ban kintiap seng no upa ling do ulaong bakani kamlong ka bapher la da don kinu ki baphet na ka seng kan sa tepat daki way ha ka jaka badang lai. Constituency, the PDF, they are doing well, I'll tell you. Last election and this election, even more seat we will get, which we got last time, 4 seat, and so many candidate, and so many. I'll tell the people of the state also, they are looking to us, and then we hope that this time we'll get more seat because we are more stronger rather than last time. Ka Sarkar Jilla kan sa wanra ka ordinance panpinduk no ka MEGHALAYA Regulation of Gaming Act 2008 ha ka jingelang jong ka jingkindu ki menteri ka bansa Longshen. Ya kanila pentip do menteri rang ba ka Jilla Conrad K Sangma. Ka Sarkar kala shim ya karai ban pindu no ya ka MRGA 2008 hadien bala mi ka jingeki na ki babon ki seng Draymond ngobha ki bakinthop ikinong yalam balang bat kumjo ki seng bhalang ki belaya yeng persha halor ka jingthmu ban bu ka jaka ya khalai casino ha ka Jilla. Minta pat ni pe ya ka jinglong jaman ka suneng Shillong. Ka jing shit kalong 8.0 degree Celsius pa ka jing kriat kalong kandai 0.9 degree Celsius. Ka jing ngem khau kalong sau punyo na ka shispa minsta pa nyo punrio na ka shispa janmit. Kala abanon ka jing hapslap ka pamalumala hakikat tu ka ni ki jaka. Sa shisian pat ngipin kin mau pi pa yun ka kubor jing I pila aruban pa live ka YouTube channel jong ka di news Shillong. Shoban poish ka bukut jong tup kubor ni pe biang sesian kimat pa kongsan. Pinkuk buram ke Presiden Murmu yu Presiden Berim Keri Dr. KR Narayanan ha ke lingkuk sikha ke Jongu. Yeshi bentau Menteri Ketenaga dari Rajnath Singh ha ke jengrakhe kesngi pinkuk buram banyo pun rio jo ki sipai habut nam jong ke Jammu bat Kashmir. Liu Menteri Rang Bak Jelau Conrad K Sangma ya ka ying building bethamai jong ka College of Teacher Education PGT Shillong. Bat ka Sarkar kan persyang ban kintiu ka khusnam song pisa bat ki we ki jingera ban kershan kinong ile kai sport ong Menteri Rang Bak Jelau Conrad K Sangma. Ti perlok tu la pois ka bukut jong tu kubor jingi menta ka janmien hadu bin de sham ya mat pila shai ki singi kublai pi baro.